Ja, ovo se prijatelji, šta je ovo? A ko je ovo? Da li je ovo Irma? Ja, se ne vidim. Kako ste vidjeli? Dobrodošli na predstavljanje knjige autora, gospodina magistra Milorada S. Korajice. Postoji još jedan Korajica koji ima N, pa moramo stalno da govorimo ovo S, da se zna da su različiti. Znameniti Srbi Dalmacije. Pre nego što pređemo na samu promociju i predstavljanje knjige, ja želim da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Naravno da podržite svog sugrađanina i zemljaka, ali nažalost voljela bih da ustanemo i damo minut ćutanja današnjoj tragediji u Novom Sadu. Slava zdravlja.
Dragi prijatelji, čuli ste pesmu Bratstvo Kurajica, koju su komponovali i izveli i poklonili našem Miloradu Kurajici, Mala Cana i Andrija Bajić. Neki su malo razgovarali, ja bih zamolila gospodina, budite ljubazni, da ispoštujemo malo ovo što pričamo. Hvala. Mi smo došli iz Beograda, možemo da kažemo direktno sa poslova, tako da izvinite što ste nas malo čekali. I verovatno se pitate, a ja moram da vam odgovorim, otkud ja u ovoj kombinaciji, a nemam nikakve veze sa Dalmacijom i Dalmatincima. Zaista sam srećna i obradovana što postoje ljudi kao što je gospodin Milorad Kurajica, koji se bavi istorijom vašeg kraja, vašim slavnim Srbima, Dalmatincima, ne samo slavnim u Dalmaciji, nego širom, možemo da kažemo i sveta, ne samo Balkana, i zaista ih je trebalo izvući iz zaborava, koji je najčešća greška nas Srba. Mi zaboravimo ljude, a posebno dobre ljude. Nekako pamtimo one koji nisu dobri po njihovim lošim delima, ali dobre ljude zaboravljamo. I hvala gospodinu Kurajici što već 20 puta organizuje svoju izložbu Znameniti Srbi Dalmacije. I evo, uključila je se i moja malenkost da mu malo u tome pomogne. Nekako su ga napustili oni što su bili malo verniji od mene, jeli? Ali sam ja zato zamolila ove godine gospodina Kurajicu da mi pokaže tu severnu pravoslavnu Dalmaciju. I mi smo bili od Petrovog dana, pa nekih 5-6 dana, je tako, Milorade, prošli 3000 km, vozio nas je gospodin Milić Mirko i Rusić Marko. Mislim se zapamtila. Miloš Šuša. Miloš Šuša, evo ima čovjek neki nadimak. I hvala im i sa ovoga mesta, jer da nije njih bilo kao vodiča, kao transporta, mi ne bismo sve uspeli da obiđemo. I ja sam se oduševila i Dinarom, i Velebitom, i Zrmanjom, Cetinom, i dvorima Janković Stojana, i Ravnim Kotarima, i islamom grčkim, islamom latinskim, i Žegarom, i znači Kninom, i teško mi je bilo preći granicu. Jako mi je teško bilo, ja sam prvi puta tamo, znači, otišla, a kao kruna svega toga jeste Dositejeva, bratska kuća Dositeja Obradovića, velikog i najvećeg našeg, znači, prosvetitelja, možemo da kažemo, 18. veka, pa možda i do danas, zavisi kako ko čita istoriju i kako je tumači, a ta njegova bratska kuća, kao što znate, bolje od mene, verovatno, se nalazi u Plavnu, u rodnom gradu našeg autora, gospodina Kurajice, i ja sam bila zaista fascinirana. Tako nešto da uradi jedan čovek, to bi trebalo da rade srpske institucije, slažete se. A naše srpske institucije, eto vidite, sve nama predaju pojedincima, znam da ovde ima i boraca, neke sam prepoznala, je tako, gospodine, koji su, znači, brinuli o svom srpskom narodu kad je bilo najteže i do dana današnjeg to rade. I izvinite za ovaj moj uvod, ali ja kao oduševljeni, ne turista, nego istoričar i istraživač, nosim divne uspomene, jer sam na kraju krajeva ostvarila svoju divnu želju da vidim te divne manastire. Znači, najstarije možemo da kažemo, je li tako? 1317. Krupa, 1352. Krka i 1389. Dragović. Evo, ja upravo pominjah gospodina Milića, a on na vrata. Hvala, takođe na isti način. On nas je divno i bezbedno vozio i uvek bio vedar i uvek pričao neke divne priče i šale i anegdote i nosim veoma divne uspomene i na vas, ljude iz tih krajeva. Nekako ste stameni, jaki kao onaj vaš Krš, a nekako blagorodni, divni, gostoljubivi. Gde god smo došli, odmah se trpeza postavila. Ja sam jednostavno bila zaista toliko impresionirana da moram da nastavim da podržavam ovog divnog čoveka, ovoga gospodina Milorada Kurajica. A mi smo se danas sabrali, draga braća i sestre, na divnom kulturnom događaju, predstavljanju upravo knjige Znameniti Srbi Dalmacije,
koja predstavlja krunu 20 održanih izložbi sa 112 portreta i kratkih biografija najznačajnijih Srba Dalmacije, koje dugo godina sakuplja i baštini gospodin Korajica na polzu našega naroda srpskog. I hvala mu. Izuzetno se radujem što je ideju o knjizi na neki način Miloradovu i moju, a možda sam ja veći grešnik, zato što stalno nešto iznovetam. Pa on, zavisite, kaže mom mužu na telefon, kako ti izdržavaš s ovom ženom, ja bih tebe predložio za Nobelovu nagradu. A on kaže, bravo! I nemojte da naseljate na one komplimente s njegove strane na moju ličnost. Vidite što mi kaže mužu, to je strašno, ja onda moram da taj Nobelovu nagradu, šta? Predlažem, je li ona, ili ćete vi? Ne znam, ja sam rekao šta je mene Bog probao, da se mi upozna. Evo vidite, to smo mi Srbi, ali neka nas. Kako kaže Branko Ćopić, znam ja nas i tako dalje, svi znate, jel? Izuzetno se radujem što je ideju o knjizi, našu zajedničku, prepoznala naša ugledna, renomirana ustanova Arhiv Vojvodine za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala, te iz svoje izdavačke riznice odštampala i izdala ovu važnu istorijsku knjigu. Na čelu tog hrama istorijskog i utočišta za naš narod, na naše današnje susretanje nije mogao da nam se priključi i dođe divni čovek, veliki istoričar, direktor ove ustanove, doktor filosofije, gospodin Nebojša Kuzmanović. Ali pozdravimo ga aplauzom i hvala. Zato ovde imamo njegovog saradnika i našeg divnog profesora, doktora, vanrednog profesora na katedri za regionalnu geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gospodina Rastislava Stojsavljevića. A oblasti njegovog naučnog istraživanja su regionalna geografija, regionalna klimatologija, pazite, mi se sećamo jednog velikog našeg klimatologa, kako, ko zna? Milutin Milanković, tako da neka nama naših Milutina i dalje. Zatim, istorijom se bavi, istorijskom geografijom, pa dajte da čujemo ovog umnog čoveka i njegove divne reči. Izvolite, gospodine. Dobro večer i sa moje strane. Hvala na lepom predstavljanju, ali porediti mi sa Milutin Milankovićem, jer to je, ajde kažemo, baš ovako lep gest, ali teško da se iko može porediti sa jednom od naših najznamenitijih naučnika, koji je isto naš zemljak Srbin, nije do duše iz Dalmacije, on je iz Dalja, iz Slavonije i Baranje. Ja ću u stvari ovdje imati dvostruku ulogu, s obzirom da sam ispolni saradnik Arhiva Vojvodine, da kažem koju reč u ime direktora Nebojša Kuzmanovića i s obzirom da sam bio recenzent, da kažem svoj utisak. Arhiv Vojvodine će za 2 godine da napuni 100 godina. I dakle, na ovu 98. godišnjicu su oni pristali da jedno od izdanja knjige Znameniti Srbi Dalmacije dakle, izdaju. Ideja se u stvari rodila otprilike krajem prošle, početkom ove godine, kad smo Milorad i ja razgovarali da je on u stvari dopunio neka svoja ranija izdanja i kako bi se to moglo izdati. Razgovarali smo sa Nebojšom Kuzmanovićem, predočio sam u značaj knjige i on je u stvari onda bukvalno obelučio, odlučio, samo je u stvari bilo pitanje koliki će biti tiraž, uopšte nije bilo pitanje da li će se izdati, da li neće. Za mene svakako da čitav ovaj događaj ima emotivnu vrednost, zato što sam i ja poreklom iz Dalmacije, iz jednog unikatnog sela, možemo reći, ovde sa severa Srbije, iz Vojvodine, sela Svetićeva u opštini Bačka Topola, koje je unikatno zato što je sastavljeno gotovo u potpunosti od potomaka iz, dakle, sela Otišik i sela Kukoljane iz Severne Dalmacije, iz Vrličke krajine. 1923. su oni prvom agrarnom reformom dobili zemlju, posle malo peripetija, dobili u stvari zemlju u ataru današnjeg naselja, faktički osnovali naselje. I upravo ćete vidjeti jedan moj skromni tekst od nekih stranu i pol, dakle, Milorad mi je učinio tu čast da pod naslovom Dalmatinske seobe opišem i kako su oni iz
dakle, rodne severne Dalmacije došli u ovu ravnu vojvođansku ravnicu. Dalmacija je poznata po seobama. Mi naravno znamo, čutali te priče prečanskih Srba iz nekadašnje Habsburške monarhije, o tome je pisao i naš veliki književnik Miloš Crnjanski, ali nekako Dalmacija je uvek tu, naravno uz Nikodima Milaša i ostale intelektualce, nekako uvek kao da je bilo u nekom zapećku, a tek na svetlost dana, možda moja generacija, ako Miloradova generacija ne bude imala snage, a bilo bi da odradimo zajednički, da u stvari se ispišu stranice i svetlopišu o dalmatinskim seobama. Jer samo kad pogledate prostor Vrličke krajine i taj jug deo oko Knina, koliko je tu bilo migracija u zadnjih nekoliko vekova, to čak i najozbiljniji arheolozi i istoričari i etnolingvisti mogu rekonstruisati teško. Tako da, to je još zadatak koji nam ostaje. Ono što je, dakle, opet arhiv prepoznao, to je da arhiv izdaje pa možemo reći, nekoliko knjiga mesečno, dođe taj broj u preko 50 knjiga godišnje, sigurno naslova, i ta živa izdavačka delatnost je najviše krenula posle 2018. Kada je Nebojša Kuzmanović postao, dakle, direktor, nekako uz tu arhivsku, dakle, građu, oni su jako puno proširili i nadomestili izdavačku delatnost, s obzirom naravno i da Arhiv Vojvodine ima svoju izdavačku politiku da ne prodaje, dakle, knjige nego poklanja, i na ovoj, dakle, manifestaciji, na ovom, dakle, događaju knjige će se poklanjati. Tako da, ne samo, dakle, u ovoj Subotici, ne samo Milorad što će da radi u svoje lično ime, nego i po Novom Sadu na bilo kojim događajima koje organizuje arhiv, znameniti Srbi Dalmacije će moći da se poklone, dakle, onima koje to interesuje. Ono što je moj utisak kao zaključak u stvari knjige, to je da jako mnogo, naravno, moja generacija sigurno zna manje nego što zna, dakle, Miloradova generacija, ali da znate za neke poznate ličnosti i za znamenite Srbe, a da niste znali da su iz, dakle, Dalmacije. Opet, ko govorim sa aspekta moje generacije. Pa, na primjer, evo, da izdvojim nekoliko što su možda meni bili iznenađenje. Od intelektualaca je svako Branko Žeželj, neko ko je u stvari bio jedan od najpoznatijih građevinaca i građevinskih inženjera Novog Sada i čuveni Žeželjev most, tako. Naprimjer, za mene on bio iznenađenje da je iz, dakle, Dalmacije, naravno Luđer Bošković i, kažemo, neki velikani iz istorije koji su bili poznati malo više, pa potom književnici i pesnici, koje ćete takođe moći vidjeti da su ovde izdvojene, kao što je Vladan Desnica, Ivan Gundulić, Ivo Ćipiko, Marin Držić, opet ne kao iznenađenje, ali kao ljudi za koje 90% Srba je čulo, a možda svega 10% znaju da su oni, dakle, iz, dakle, Dalmacije. Neka sveštena lica, kao što je Petar Jagodić Kuriđa, svakako Hristofe Risto Šuković, junaci kao što je Vuk Mandušić, kao što je čuveni hajduk i uskok Stojan Janković, sportisti Ilija Petković, Dražen Petrović, Vladimir Beara, na primjer Slavko Subotić, pa potom vajari, kao što je Gojko Mažibrada, slikari Živko Spisaljević, političari Jovan Rašković, Mirko Marjanović, Uroš Desnica, ta sva imena su nam, možemo reći, poznata u prethodnih nekoliko decenija, ali eto, možda većina ljudi nije znala da su oni živjeli, stvarali na prostoru Dalmacije ili su bili poreklom iz, dakle, same Dalmacije. Nadam se da će ova knjiga imati još izdanja i ono što je na mene posebno ostavilo utisak, moja sagovornica Uvažena je rekla da je bilo 20 izložbi, ali kad pogledate datume, vidite da je tih 20 izložbi znamenitih Srba Dalmacije bilo u nepunih 3 godine. Evo, da je ova promocija bila 26. novembra, bilo bi tačno 3 godine kada je krenula prva. Za nepunih 3 godine imati 19 ili 20, to vam govori da svako 2 meseca vi imate izložbu, dakle, ljudi koji se nalaze na stranicama, dakle, ovoga dela, i to nije bilo 20 izložba u krugu oko Subotice ili Bačke Topole, Novog Sada, Beograda, već od Banja Luke, preko Ruskog doma u Beogradu,
Poslednje je bilo u stvari u Svetiću, ili tako, to je predposlednja, poslednja je bila u Bijeljini, ako se ne varam, u Bijeljini je bila ta jubilarna 20, ali nema je u ovoj knjizi, jer je ova knjizarka već otišla u prevod Bošnjaka. Tako da, Milorad se potpuno posvetio ovome, tako da njegova ljubav prema Dositeju Obradoviću mislim da se jedino može uporediti sa njegovom ljubavlju da sačuva i da otrgne od zaborava one znamenite Srbe, naše zemljake koji su živjeli i stvarali prethodnih nekoliko vekova. Hvala vam. Hvala našem dragom i uvaženom gospodinu profesoru. Ja moram da vama jedno izvinjenje kažem, ja se nisam predstavila. Pa misleći koliko sam Miloradom radim, da me svi svuda znaju, napravila sam omašku, oprostite, molim vas. Ja sam Radmila Tonković, poreklom Vojinović, od opet nekih ne severne Dalmacije, nego Dubrovčana Vojinovića, odnosno iz Užica, knez Vojin Vojinović, ako se sećate u istoriji, to je moj predak. Inače sam profesor, doktor, akademik, ako vam to nešto znači, ali obožavam ljude kao što su vaši ljudi i zaista toliko humora, toliko lepote su nam doneli ovi nabrojani ljudi, evo ga gospodin Milić, mnogo mi je drago što je stigao, pa gospodin Rusić, pa gospodin Kurajca, on ima jako smisla za humor, znate, ali uvijek na tuđi račun. Na moj račun je bilo mnogo toga, znate, pošto sam gradsko dete, pa kako da prođem fono, kamenje i sav onaj, znate, oštri, biljni svet i tako dalje, ali dobro, ja se na njega ne ljutim, zato što znam šta radi i verujte, on je jedan veliki čovjek koji je svojim sopstvenim snagama upravo došao do 20. izložbe znamenitih Srba Dalmacije i do ove divne knjige. I ja sam veoma lično srećna što je ova knjiga ugledala svetlost dana. Hvala vam mnogo, gospodine profesore, i prenesite i gospodinu Kuzmanoviću. A sada muzika čini da nas veže, ne samo istorija. I mi imamo danas izuzetnu čast da, kako gospodin Kurajca baštini i čuva tradiciju srpskog naroda, i u muzici imamo negovanje zvukova drevnih gusala, ali ljudi iz vašeg kraja. Mi ćemo sada da upoznamo mladog Manojlovića, a ja sam imala čast da danas putujem iz Beograda sa njegovim tatom Nikolom Manojlovićem i hvala vam. A čućemo divnog mladog guslara Petra Manojlovića, koji će nam uveličati ovo divno večer. On je poreklom iz Ivoševaca, a vi znate sami da su gusle instrument zaštićen u UNESCO-u kao nematerijalno kulturno nasleđe kulturne baštine Srbije. Hvala vam što to čuvate. Gospodine Petre, izvolite. Treba nam stolice. Tako vidite, ljubav čini čuda. Hvala i vama za ljubav što ste došli.
Uživali smo zaista u njegovom divnom glasu i neprevaziđenim guslama koje su verovatno krasile svaki vaš dom u vašoj Dalmaciji. I nastavite tako, tradicija je identitet, a bez identiteta ljudi nisu ljudi. Ja bih htjela još nešto da podsjetim sa tog našeg puta u Dalmaciju, jer predavno mi sedi jedan divan čovek, Dragan Kuriđa, je li tako, Jagodić Kuriđa, koji je također sa nama bio na jednom događaju koji je također organizovao gospodin Kurajica, a ispred sebe imate upravo dokaz takve jedne ploče, naravno, tamo na tom mestu, na rodnoj kući sveštenika ili popa, kako vi tamo kažete, jeli, Petra Jagodića Kuriđe, o čemu će verovatno gospodin Milorad malo više govoriti, ali, eto, našli smo se njegovom zaslugom da postavimo spomen ploču tom divnom junaku koji je pre 320 godina podigao čuvenu Kuriđinu bunu i zbog toga bio 40 godina zatočen u mlecima, iz kojih je izašao potpuno slep i potpuno tužan, ali vidite, to je ta vaša kraška konstitucija, ipak preživela, ali mu nisu dali da se vrati u svoje selo, kako Biliševo, kako beše? Biliševe Donje, gde se nalazi njegova rodna kuća, a sada će to da nastave i porodica Jagodić Kuriđa zajedno sa gospodinom Miloradom. Mislim da bi to bio propust, da nismo rekli, jer ovde sede zaista divni ljudi, a pri povratku iz te divne Dalmacije, gospodin Milić je vozio, ja nemam reči, ni trepnuo nije toliko kilometara i onda problem, svi smo došli do Subotice, a kako ću ja za Beograd, znate? I našli smo i tu način preko našeg prijatelja, gospodina Sredoja. To je bilo prvi puta, a drugi puta kad smo podizali upravo, ako se sećate, ima ovde među vama ljudi u, znači, Kljajićevu spomen ploču, znači, Savi Mrkalju i kulturni centar je dobio tada njegovo ime, ali opet, znate, naveče sve kasno. Kako meni nazvat za moj Beograd? E, onda sam gostovala kod ove divne gospođe Irme Maglov, jer sve pamtim dobro imena. Odlično. Vežba. Tako da se i njoj zahvaljujem. Pa vidite, evo ja malo pomalo stičem ovde velike prijatelje, ali šta to nas veže? Veže nas ta pravdoljubiva istorija. Znate, ja sam pre možda 20-ak godina upozoravala ljude na Savu Mrkalja. Ne na Vuka Karadžića. Imam svoj stav o tome, branim ga žestoko. Neka nam je i to što smo od Vuka dobili, što nam je ostalo kako treba, ali je Sava Mrkalj preteča, tako je, iz Sječanika, je li tako se zove mesto? Sjeničak, je li tako? Međutim, vidite, život je zaista iznenađenja pun. Ja sam pre 7 dana bila na promociji mojih knjiga u Beču, carskom, austro-ugarskom, i nađem Savu Mrkalja, odnosno njegovu ploču, na Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetoga Save. Pa znate, ja ne znam kakva je bila moja radost. Odmah sam gospodinu Miloradu to poslala i sećam se, kao student, ja sam upozoravala našeg jednog divnog profesora koji sada živi i radi u Beču, na Savu Mrkalja. A on je govorio, ti si hrabra, čuti, o njemu ne sme da se priča. Molim vas, ja kad sam bila student, mi nismo smeli da pričamo o Savi Mrkalju, o Jovanu Dučiću, jer se svećate, bio zabranjen. A ja sam radila matorski rad o Jovanu Dučiću i Petar Džadžić, veliki kritičar, meni kaže, ma šta pišeš o toj buržoaskoj konzervi? Jovan Dučić, buržoaska konzerva. Ja nisam htjela da branim rad, nego sam otišla i tek nakon 15 dana su me zvali da je rad prošao i da je odbranjen. Molim vas, bilo je tu, znači, ne samo Austro-Ugara koji su nas proganjali, bilo je i posle njih nekih, jel? A vidite šta smo dočekali i šta ste vi dočekali. U tom istom Beču sam našla i Dositeja Obradovića ploču i poslala gospodinu Korajici, za koga moram da se divim, da 50 godina je u centru njegove pažnje, izučavanja, divljenja, upravo Dositej Obradović. I mi smo ove godine, nas 3 profesora, predložili gospodina Milorada da dobije nagradu Dositej Obradović,
ali moramo je ponoviti za dogodine. Nisu nas dobro razumeli, moramo jače da napišemo. Hvala. Ja bih sada zamolila naše umetnike, imamo mi još umetnika koji su nam za danas pripremili divna iznenađenja. Te stoga pozivam gospodina Milana Vašalića, čuvara narodnog stvaralaštva koji svira na gajdama. Narod kaže duva u gajde. To sam pronašla. Znači, to je duvački narodni instrument, a sviranje na gajdama se nalazi na mestu nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Bravo. Izvolite. Ja prvi puta slušam ove zvuke, ali divno. I ovako su bili obučeni letos na Petrovdan, 40 stepeni, svi jagodići kuriđe u ovakvim vunenim stvarima. Ja sam bila oduševljena i kažu, dobro je, vuna izolator, vuna teplota. Fantazija. Svašta naučite kako krenete po svetu, jel' tako? A vidite, meni sada ovo evocira na Irce, jel' tako? Irci sviraju, kako kažete vi, diple, jel? Ovo su diple, to su znači varijacije na tu temu tih instrumenta, a slobodarski divan narod, vidite, ima vezu sa nama Srbima. Jel' tako?
Pa jesu, drugačiji su, nisu hladni kao oni gore odmetnuti. A sa nama su još naši prijatelji koje sam ja imala priliku da upoznam prošle godine, bračni par Dušan i Dušanka Ljubičić, također čuvari, znači, narodnog stvaralaštva. Ali vidite što je zanimljivo, vidite, ja svuda negdje tako iskopam neke informacije koje nisu stereotipne. Gospođa Dušanka je Hercegovka, a gospodin Dušan je Dalmatinac od manastira Krupe. A pogledajte samo kako će oni nastupiti. I pesmom, i recitovanjem, i stihovima. I ja sam oduševljena prvo slogom, ljubavlju, onako kako oni divno izgledaju i bravo za ovu Hercegovku što sledi svoga Dalmatinca tako dosledno. Dajte aplauz. Nostalgija. Eto, baš noćas mirisi smilja, lavande i mora po sobi se viju. I lijepo mi dođe da sve ostavim, pa makar pješke u Dalmaciju. A i nisam neki pjesnik, neki drugi iz vašeg zlatnog pehara piju. Meni je dobra i drvena bukara, ja hoću natrag u Dalmaciju. Ostavljam vaša maglovita jutra, čari plodne zemlje nek drugi otkriju. Ja sam rođen, odrastao u kršu i moram da se vratim u Dalmaciju. Šta vi znate gde je Zrmanja i kako Velebitom bure briju? Vuče me krv, stari se valjda, al umro bi noćas za Dalmaciju. Skamena žena, dvi vučije vuku zemlji leđa, pod nogama svaki kamen vrijeđa, bez krivice od časa rođenja, osuđena na razna trpljenja. Tovar drva skrio je ramena, čitav vijek, jadna, poburena, klanja Bogu, klanja i čovjeku, u očima krije suza rijeku, kraj motike usred brazde ljute, padale su teške noge krute. Kad pokuca u njoj život novi, u maramu sama čedo povi. Na rukama ognjištu ga nosi, od nebesa tihim glasom prosi. Oj, anđeli, čuvajte mi dijete, svim svecima njene misli lete. Kad surova sustigne je šaka, bez ljecaja, poput groma jaka. Nepravdu je svaku pretrpila, mnoge prava, mnoga joj sudila, pod mukama kletom vene zdrije, starost bedna šiba je i bije, u postelji od svih ostavljena, zrnu mira teži duša njena, od praha je najmanje bila, to na zemlju spustila se vila, nebesko ognjište je njeno, vječno hvala za kamenu ženu.
ovim multitalentovanim umetnicima i možemo da kažemo 6 u 1 beše instrumenta, je li tako? Samo smo 54 godine zajedno. Bravo, nek ste živi i zdravi, ko ima ovo što Srbini vade? Niko. Pogledajte, ovo je dokaz, ova večer i vi svi ovde, hvala vam što ste došli. A znate, ja moram još nečega da se prisjetim. Ja sam sa gospodinom Miloradom bila u nekom mestu koje se zove Polača, sad će neko ovdje da me gađa, vidite, i tamo nas je ugostio gospodin Petar Madrov. A onda dođemo u Sombor i ja kažem kako je divan taj Sombor i zapevam u tem Somboru, a moja domaćica Irma mi donese ovoliku lubenicu i šampanjac i kaže Polaču više volim. Zar ovo nije... Tek sir. A tek sir, jel? To niste rekli. Dobro, ne znam ja sve. Morate malo da mi ovdje tajnu. Hvala vam mnogo, dragi ljubičići. I neka vam Bog podari slogu, zdravlje, radost i sreću. I vama i naša Miloradu, hvala puno da dugo još smo živi, da dolazimo da učestvujemo u programu. Tako je. Hvala lepo. I kako svako lepo večer, susret i doživljaj, konac krase, mi sada moramo da kažemo da našu promociju sebe i svog dela će nam predstaviti autor. I ja ću sa zadovoljstvom da mu dam reč, ali ga pre svega želim ja malo predstaviti. Znate, možda ne znate baš sve, a on i ne priča uvek jednako i svima. Ja ga ponekad tako izvučem, pa negde nešto pročitam, pa samo malo me saslušajte, a onda ćete čuti uvaženog gospodina Kurajića. Magistar Milorad S. Kurajica je rođen u mestu Plavno kod Knina, gde završava osnovnu školu Dositej Obradović i školu učenika u privredi. Pedagoški fakultet završava u Rijeci, to je jedan grad Rijeka, a radio je i u Kninu i u Dubrovniku. Nakon strašne genocidne akcije Nezavisne države Hrvatske pod nazivom Oluja, sram ih bilo, živio tada u Subotici kao izbeglo lice. Nemojte se čuditi, ja sam vrlo hrabra osoba, gledajte mi na televiziji, svašta pričam, svašta, ali je to sve što ja pričam istinu. Zato sam ja bio u zatvoru. Dobro, možda i meni budete dolazili u posvetu. Nije baš dobro. Mora biti. Plodno je sarađivao sa mnogim institucijama i medijskim kućama, kao i sa Vukovom zadužbinom i Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Autor je 4 knjige i 2 u elektronskoj formi, te 100-tinjak stručnih radova. Veliki je poštovalac lika i dela jednog od najvećih srpskih prosvetitelja, srpskog Sokrata, možemo reći, 18. veka, Dositeja Obradovića, kome je u znak sećanja 2019. godine organizovao i postavio izložbu Dositej i Srpsko Plavno 1769. do 2019. godina. Inicijator je, organizator i neposredni učesnik projekta Dositejeve bratske kuće koju smo pomenuli u Plavnu, koju smo gospodin Kurajica i ja ove godine posetili na Petrovdan 12. jula. Na tom putovanju dugom 3000 km, hvala i Miliću i Rusiću, oni su heroji toga, obišli smo i čuvene manastire koje sam već pomenula i Kulu Janković Stojana u islamu grčkom, a na rodnoj kući legendarnog uskoka i borca Petra Jagodića Kuriđe smo postavili spomen ploču. Ja moram da vam kažem za Kulu Janković Stojana, ja sam to kao dete čitala samo u školama, sećate se, ženitba Janković Stojana, pa ropstvo Janković Stojana, pa smo imali one cikluse silne, predkosovski, pokosovski, kosovski, hajdučki i uskočki. Mogu da vam kažem sa ove distance, kada sam već profesor, da su samo autentični, istorijski, precizni i tačni hajdučki i uskočki ciklus. Tamo nema ni vila, ni ravioila, ni duhova, ni oni što obaraju gradove, imaju samo pravi junaci koji štite svoj narod od raznih mnogobrojnih neprijatelja, najpre od Turaka, pa od Austro-Ugara, pa boga mi i onih potonjih, nećemo ih nazivati, a svi smo od njih poprilično potrpeli, je to tako?
To smo rekli. Dobro. Gospodin Kurajica je spomen ploču svom idolu Dositeju Obradoviću postavio na manastiru Novo Hopovo u Fruškoj Gori. I čekamo da se odobrovolje časni oci, da se to ovekoveči i da to osjetimo. Gospodin Kurajica je autor i izložbe koju smo rekli 20 puta predstavlja. Naš znameniti profesor je rekao i nabrojao neka mesta. Nije pomenuo Chicago, koje je vrlo važno, kao jedan od prvih posle Beograda, jeli, srpski grad po brojnosti, i Mađarsku. Mi smo posjetili, gospodin Kurajica i ja i gospodin Sredoje, jedno mesto ovde nedaleko od granice, koje na ulazu ima naziv ćirilicom napisan. A mi smo svoju ćirilicu prognali. Iz svih gradova srpskih. Tuga i tragedija. I imali takav prijem od naše dijaspore, gde su došla i deca, koji imaju pored svog tog kulturnog centra koji se zove Sveti Sava i crkvu srpsku pravoslavnu, u koju dolaze i srpska i mađarska deca. Neviđeno. Ja sam zaista oduševljena takvim ljudima, a to radi samo jedan čovek koji predstavlja u Mađarskoj srpsku dijasporu i dobija silne nagrade, a mi o tome ništa ne znamo. I zapamtite, Deska, je li tako se zove? Deska, da. Eto, vidite sam. Vrcan. Vrcan, da, tako se preziva taj gospodin. Verujte, sve nagrade pokupio u Mađarskoj. A šta je sa nama? Jel mi te ljude nagrađujemo? Mi predložili gospodina Kurajića, oni kažu, drugi neko je zaslužan. Mi ćemo ovdje. Obećao. I mi smo izdali jedan katalog znamenitih Srbi Dalmacije, a vidite kako ja maltretiram ovog gospodina Milorada. Ja svaki put kažem, možete više, možete bolje, hajdemo ovo, hajdemo ono. I onda me on sluša, ali eto, žali se mojim ukućanima. Kako je s njom grozno. Šalimo se, mi se jako volimo i poštujemo, tako da to shvatite kao moju šalu. Ja znam da vi jedno čekate da čujete autora ove knjige, a knjigu ćete svi dobiti na poklon pri izlazu iz ove naše prostorije i pre toga će gospodin Kurajica da podeli neke nagrade. Vidite? Umesto da mi njega nagrađujemo, on opet nas nagrađuje, jel' vas? Gospodin Kurajica, izvolite, imate reći. Radimo vas pravo. Veliki smo, koliko se sjećamo, velikana. Časni oci njih nema, a pozvani su uredno. Poštovani gosti i prijatelji, braćo i sestre, dragi sugrađani, pomaže Bog, dobro večer. Dobrodošli na svečanu promociju moje nove knjige Znameniti Srbi Dalmacije. U svijetu se susrećemo Dalmacijom u srcu. Doktor Havaš Reže napisan, citiram, mala Dalmacija mora da se ponosi prošlošću. Ne samo da su hrabri borci, već su i duhovni velikani na kojima im svaki narod može da zavidi. Završen citat. O značaju Dalmacije za srpsku kulturu najbolje svjedoči podatak da je u drugoj polovini 19. vijeka tamo živjelo više Srba nego u Beogradu i Novom Sadu zajedno. Od 10 jezika saziva Dalmatinskog sabora u Zadru u prvih 7 predsjednici su bili Srbi. Ova knjiga je pokušaj da se na pravi način pretvori u djelo Maksima, citiram, moje sveto i tvoje sveto, svoje čuvaj, u moje ne diraj. Da, upravo tako, pokušaj da bude embrion i podsticaj drugima mlađima, uglavnom da urade bolje i kvalitetnije, da nastave gdje sam ja stao, jer ovo nije završena priča, evanđelje, sveto pismo ili Biblija.
i pored uloženog truda nisam uspio zaokružiti i učiniti da svi velikani iz naše Dalmacije budu dio ove knjige i moje izložbe. Postoji više razloga, duga je priča. Osnovni kriterijum da se nađu u plejadi ovih velikana jeste činjenica da su životom i radom na pravi način obistinili veliku misao besmrtnog i jednog najumnijih Srba, našeg Petra Petrovića II. Njegoša. Blago onom ko do vijeka živi, imao se rašta i roditi. Ukoliko bismo o svakom velikanu o ovoj knjizi i na izložbi rekli po neku riječ, bila bi to duga priča, gotovo roman. Zato ću nabrojati samo neka imena. Simo Matavulj, Gerasim Boždar Petranović, Nikodim Milaš, Stefan Knežević, Sava Milanović, Ruđer Teodora i Božo Bošković, Petar Jagović Kuriđa, Jovan Radulović, Jovan Rašković, Vladimir Bejara, Gerasim Zelić, Rade Matijaš i tako redom. Montesquieu je davno napisao, citiram, srećni su narodi koji su imali dosadnu istoriju, završen citat. Nažalost, naš narod u Dalmaciji nije bio te sreće. Gazili su nas i ugnjetavali, Mlečani, Turci, Ugari, Austro-Ugari, Francuzi. O dešavanje krajem 20. vijeka bolje da ne zborim ni slova, jer još uvijek je to svježa rana. Jedna od najvećih, a možda i najveća žrtva takvih ugnjetavanja u istoriji Dalmacije jeste sveštenik, ili kako je narodu uobičajeno reći, pop Petar Jagović Kuriđa. Poštovani sabore, dozvolite mi da kažem nešto više o ovom istinskom velikanu i velikom učeniku iz naše Dalmacije. Dok okrutosti Mletačke republike čuvajući svoj nacionalni i vjerski, ja moram da sjedem nešto, nacionalni identitet, živeći sudbinu svog naroda, Kuriđa se stavio na čelo otporu Kuriđinoj ili, kako neki kažu, Vukovičkoj buni srpskog naroda Dalmacije, i to baš 1704. godine. Puna je u krvi ugušena, a prevarom i izdajom katoličkog popa Kuriđa je uhapšen, utamničen u Veneciji po zlu čuvenom kazamatu Pozi. Tu u načovečanškim pravim Tantalovim mukama izdržava 40 godina. Boli me noga, zato sam mora da sjedem znate. Bez dana pomilovanja Kuriđa u Zadru umire 9. aprila 1749. godine. Neki kažu da je sahranjen u Zadru u porti crkve Svetog Ilije. Ni danas nema dostojno obilježje, niti mu se zna za grob. Za nevjerovat je činjenica da ni jedna enciklopedija pa ni čuvena Britanika nema odrednicu Kuriđa. Velikomučenik Kuriđa je u stvari historijski bljesak koji svijetli i svijetlit će dok i vijeka i svijeta. Humani čin izazvan nuždom za odranom najvećih vrijednosti ljudskog postojanja, slobode i dostojanstva života. Šta da kažemo, to smo mi ili Branka Ćopća dobro poznata, znam ja nas. Velikani na ovoj izložbi dali su svoj doprinos opštem dobru ili, kako reče najumniji Srbin 18. vijeka, besmrtni Dostojev Obradović, na polzu roda svoga. Rede na nama, čuvajmo svoje od zaborava, nikoga drugi čuvati neće, jer ko nema korijenje ne može ni da poleti. Poštovani sabore, poštovani i dragi prijatelji, uvjeren sam da je ova knjiga Znameniti Srbi Dalmacije
Dalmacije, zavještanje za sadašnje i buduće generacije. Bez dileme, znameniti Srbi Dalmacije zlatnim slovima utkani su u istoriju našeg naroda. Dragi prijatelji, s velikim zadovoljstvom vas informišem da je moja inicijativa, ideja da se pripremi, isfinansira i uradi spomen ploče velikom učeniku iz naše Dalmacije, popu svešteniku Petru Jagoviću Kuriđi, urodila plodom. Nesebičnu pomoć pružio je gospodin Dragan Jagović Kuriđa iz Staničića, koji je od početka do kraja bio zahvalni saradnik na ovom našem zajedničkom projektu. Nakon 320 godina od Vukovačke ili Kuričine bune, socijalne 1704-2024. uspjelo se uraditi nešto malo i na njegovu rodnu kuću koja je u ruševnom i neprimjerenom stanju postaviti spomen ploča. Uz punu saglasnost porodice sadašnjih vlasnika, suvlasnika, djece pokojnog Dušana i brata mu Bogdana, pripremljena je skromna, ali ljudska i srca svečanost, kada je i otkrivena već postavljena spomen ploča. Svečanost je održana na Petrovdan, petak 12. jula ljeta gospodnjeg 2024. s početkom u 17 časova u Bilišanima Donji. Program je vodila akademik profesor dr. Radmila Tomković, žena istinski heroj. Za 4 dana našeg boravka u Dalmaciji pri temperaturi od 40 stepeni prešli smo oko 3000 km. Bilo je dirljivo, tužno, naporno, radosno i srećno. Ploču su otkrili Živko Kuriđa, Dragan Jagodić Kuriđa i moja malenkost Milorad S. Kurajca. Konačno, da smo nešto uradili, da čuvamo i sačuvamo sjećanja na ovog velikana, velikog mučenika iz Dalmacije, popa Petra Jagovića Kuriđu. Čekamo odobrenje porodice vlasnika Kuriđine kuće da bismo otpočeli obnovu i uređenje iste. Još jednom želim da se iskreno zahvalim svima vama koji ste večeras tako strpljivo i sa puno pažnje došli da prisustvujete svečanoj promociji moje knjige Znameniti Srbi Dalmacije, da zajedno podijelimo radost moga stvaranja, dajući mi tako podršku za nova ostvarenja na polju kulture sjećanja i čuvanja našeg neprocjenjivog blaga. Također zahvaljujem divnim besednicima i učesnicima na ovoj promociji. Specijalno želim da zahvalim Arhivu Vojvodine na čelu sa direktorom gospodinom doktorom Nebojšom Kuzmanovićem, izdavač knjige, recenzentu profesoru doktoru Raslavu Stojcanoviću, gospođi divnom i plemenitom čovjeku akademiku profesoru doktoru Radmili Tomković, koje nesebično i bezuslovno podržava i prati moj skromni rad na planu kulture sjećanja. Gospodinu Nenadu Đukiću, koji je besplatno uradio pripremu za štampu ove knjige i svih panova na mojoj izložbi. Sponzorima, mojim Dalmatincima, gospođi Irmi Maglov, Regić iz Povačekog Knina, Dušanu Špiri Rašković i Žagrovićevog Knina, mom komši iz rodnog Glavna Petru Gruboru i prijatelji iz studentskog zona Žagović kod Benkovca, sada u Liverpoolu kod Sidneja. Ipak, bez više decenijske i kolosalne pomoći, podrške moje rođene sestre Anđe Kurajce, ova i sve moje dosadašnje aktivnosti ostale bi mrtvo slovo na papiru. Bravo! Poštovana publiko, vjera u Boga i otadžbinu, u korijen i tradiciju, izvori su naše slave u budućnosti.
Besedu završavam mojom porukom, naglašavam mojom porukom jer je već neki zloupotrebljavaju i prisvajaju neopravdano. Poruka glasi: duša Bogu, tijelo Srbiji, srce Dalmaciji. Živjeli Umetnica, prvi papa Kneza 2024. magistar Milorad Srtačka Kurajca. Ako dozvolite još par rečenica i onda ćemo se počastiti i dobit ćete svi po jedan primjerak knjige. Naravno, stvar besplatno jer to je stav i arhiva Vojvodine i moj lični stav. Mi, Dalmatinci, smo uglavnom kavalijeri, evo i Špiro, evo Rašković i ostali. I zamolit ćemo moju mladu prijateljicu, jedno divno dijete, brilijant, Božji dar, Saru i njenu prijateljicu Ekaterinu, da gospođi Radmili i gospođi Dušanki podijele po buka cvijeća. Sara će Radmili, a Ekaterina će Dušanke. Evo i Dušanke. Gdje je? Evo Dušanke. Ovo slika, Miliće. Evo. Hvala lepo. Naravna stvar, nisam ja zaboravio kao dobar domaćin, a to je i običaj kod nas u Dalmaciji, da počastimo i ove muškarce. Dakle, sa jednom bocom dobre loze, gospodin profesor Rastislav Stojsavljević, evo za njega, za gospodina Ljubičića, za gospodina Vašalića, gdje su oni, izgubili se. Evo za njega, evo za ovoga profesora Caro i još za gospodina Vašalića. Gdje je Vašalić? Vašaliću. A nije oca, kako oca? Sad kad će vi tamo doći, naći večeras s nama su dvojica ljudi, imaju isto ime i prezime. Duše ne žive u istom mjestu, ali potječu iz istog mjesta Otišić kod Vrlike. Oni se zovu Momčilo Stojsavljević. Prije nekoliko dana sa ovim Momčilom iz Svetićeva sam se čuo, ima već 20-ak godina dobru i uspješnu saradnju i kaže čovjek da pravi jednu kuću, spomen ploču, tako nešto. Ja sam obećao i kodne obećanje vrijedi više nego pisani zakon, dakle ispunjavam ja obećanje i njemu sam poklonio jednu kapu, kićanku i ganci nove opfanke kapučare. Gdje je Momčilo iz Svetićeva? Saro, gdje je ono za njega? Evo ga ovdje. Pokažite ti Momčilo. Nemoj ga ovdje, Saro, ne stoji kamate. Ovo je dobro. Da vidimo. Ovo su kanci nove opfanke. Dakle, ove oplatke imam ja jedan sa narodom nošom je kupio, nažalost, moj pokojni prijatelj Rajko, obrada Mađugrada, lagana mu crna zemlja. Eto, ja sam dao neki skromni doprinos ovo jedno kuće. A kako Mi smo... Bravo. Na moju ideju iz učenje 3 godine u mom rodnom Flavnu smo sprečili rušenje, obnovili smo, uredili i doveli jedno funkcionalno stanje bratsku kuću koju je Dostoje Obradović boravio, djelovao, mojim predsima davao osnove pismenosti 1769. i 70. Tamo je pisao i završio svoju drugu bukvicu, poznatljivu kao Ižnica,
datirana 16. marta 1770. Jedan od najvećih sponzora, donatora, koji je napravio besplatno kompletnu elektroinstalaciju, znači projekat i dao materijal jeste gospodin istog imena i prezimena Momčilo Stojsavljević. Ja sam ga molio zadnjih godina 5 puta 10 da dođe da dobije taj poklon. Evo ja molim Savu da donese taj poklon i sad ćemo mu uručiti. Ona mala torbica, gdje je? Neko od nje. Evo je. Anče čuva. Evo je, ovdje ima nešto, a to je medaljon Srebrenjak Dositeja Obradovića koji je uradila Narodna banka Srbije povodom 200 godina dolaska Dositeja Obradovića u zemlju Srbiju na Preobraženje 1807. godine, a u našu Dalmaciju došao 15. aprila 1761. i bez dileme Dalmacija je polijevka književnog rada Dositeja Obradovića, što mnogi prenebregavaju i neće da kažu, a ja to s ponosom ističem. Znači, to je tu, evo, Napokon je. plemeniti čovječe, kamerman ovo zabilježiti, da vidimo kako to izgleda, piše unutra sve, nema tvoje. Znači, nije moje, ja ne pristavim ono što nije moje, a sada vi svi, ima tamo domaćeg vina, ima loze domaće, ima sokova i na izlazu sa mojim kanzinom, samo vidim i loše piše, dobit će da mi primjera knjige. Hvala još jedan put, sve najbolje. Hvala vam mnogo, Bog vam podario puno zdravlja, pameti, srca kako vi imate iz onih krajeva i ne dajte se, sve će opet biti vaše, odnosno naše. Izvolite, uzmite da si stavite dati po knjigu i izvolite poslužiti se hostelom. Hvala lijepo. Si dobio ona je gusla? Gusla je. Vaša? Gusla je. Gusla je. Nema ga. Ne dođe, kaj ne rade piti? Mora se sjetiti.